Haya, tugacokeria ngatho o ta mutigo ni gwitikira guthi na mbere na kunyitana ithuĩ maine mohoro ma muthenya uyu wa keri muthenya wa taukirwo umuthi tuna report turahirwo ni Karo Kinyigo Mwaura igie uri andu makoretwo makiruta moyo kana kwiyuraga muno makari thiini wa gicirĩra gĩa gatagati ga bururi ningi thiini wa taukirwo umuthi tukuingira thiini wa mĩrimũ ĩrĩ ya meciria mũrimũ wa stress na mũrimũ wa depression imwe ni enenehaga igatuĩka ĩrĩa ĩngĩ nituko tugithikira thiini wa taukirwo thutha-inĩ njitagwo Mũriũki wa Mũcoki tuli hamwe na Njoki Chege ni umumemerekia witu na rũthiomi rwa tauri na njĩra ya ciĩko mbere ya tukinyĩte hau tamba tukumenyithie maria mangĩ tuli namo iguai muri anyiti ũgeni gĩtarũ-inĩ kia Mount Kenya na mucere na mwĩyarie kũrĩa aikia kura na mathire magi uteti tukwanjĩrĩria na kuriha maria makuru ino ni mĩario ya magavana na atongoria gĩcigo kia Mount Kenya makinyita ũgeni mũtongoria wa kĩama kia ODM hamwe na ateti arĩa mamunyitaga mbaru gĩtarũ-inĩ kĩu kũrĩa na kĩugĩte rĩu akirie kũhũra cabi mũgithi wa gũcera guothe bũrũri-inĩ arĩ hamwe na President Uhuru Muigai Kenyatta. Harun Njoroge wa Maina nĩ watũhingũrĩra mohoro maitũ na riboti ĩno. Igongona-inĩ rĩa aini gũcokia ngatho kũrĩ thirikari nĩ kũmehereria magoti marĩa maragathĩkĩirwo ng'ambi-inĩ cia nyĩmbo ciao iria ihũthĩkaga thimũ-inĩ igongona rĩrĩa rĩtabanirio ndaka-inĩ gatanga nĩkuo atongoria a gĩtarũ kĩa Mount Kenya morĩtie mũtongoria wa kĩama kĩa ODM Raila Odinga arĩ mũgeni wa gĩtĩo igongona-inĩ rĩu ambĩrĩrie mĩhang'o ya gũthiũrũrũka gĩtarũ-inĩ kĩu kuha aikia a kura makĩria ya milioni 9 makamũthura kũiyũkia wathani kuma kũrĩ President Uhuru Kenyatta. Ningekuuliza Jacom, hapa Mlima Kenya tembea, saa ingine kuja lala huko, enda kanisa Gatanga, zunguka watu wa kuone hapa Mlima Kenya. Uliona wakati ulikuja Nyeri, tulikukaribisha. Hapa Murang'a umekaribishwa vizuri. Tunataka utembee pembe zote. Hakuna watu wanaomba ruhusa ya kutembea Murang'a ama mahali pengine. Feel free. Wenda hii nchi umeitembea miaka mingi, sio safari yako ya kwanza. We know there are people who are coming into Central Kenya with handouts. Sisi tungetaka kusema na kuwaambia hivi. Sisi watu wa Mlima Kenya tunajua kujifanyia kazi. Kĩrĩa raheaga nyendagiria si namna hiyo. Watu waache kusema kuna vitu wanatupatia watuuzie ama namna gani. Atongoria acio makiuga Odinga na family yao ya Jaramogi Oginga Odinga yananyitirira gĩtarũ kĩa Mount Kenya kiuteti. Mambo ambayo amekuwa akifanya Kenya hii hakuwa anajifanyia yeye mwenyewe, alikuwa anafanyia Jamhuri ya Kenya. Kikuyu tulisema jaba kwa sababu yeye alikuwa amesema Kibaki tosha. Kwa guori kigiona tukikirwo twina thiri wa mundu ri tutikiambe tukirihe maria makuru. Ni sisi wenyewe tuweze kumzaidia na shukrani. Political rewards are not found in heaven, they are found here. Tunajua vile ambao tutapewa direction na president, vile amesimama katika upande wa handshake. Tunajua yeye anajua kile sisi ambayo hatujui. Na leo tumekuja kusema former prime minister, hizo kura ukituangalia kama vile mimi nimesema, hizo kura zote zikiwa pamoja zitakuja kwako. Nake Odinga akiuga kuma rĩu nĩ ekwanjĩrĩria thabarĩ ya kuha aikia kura na kũnyitithania bũrũri wothe, akiuga egwĩkagwo marĩ ũnyitanĩri na President Uhuru Kenyatta. Ni mpya ya kuunganisha Kenya kwa sababu ya ile handshake inatoka hapa, na wiki ijayo tutakuwa kule Nyanza, alafu leo tutakwenda huko upande wa Western, alafu tunaenda Pwani, tunaenda kila mahali ya kuunganisha Kenya iwe kama kimoja. Uhuru nasimama pande ile na Raila pande hii. And I can tell you that Raila is clean. He has not done anything which makes it difficult for him to come to Mount Kenya. Raila is so clean, there is nothing to clean. He is already very clean.
Unajua, like him or not, you have to admire Raila's purpose. Yeye ana msimamo, si mtu wa kuwayawaya, leo yuko hapa kesho yuko pale. Napinza kile nataka ni kuhakikishia tutakuwa pamoja. Na tutakuwa pamoja kwa Raila Amolo Odinga. Leo nimefurahi sana kuona viongozi wa Mlima Kenya wakimkaribisha Mheshimiwa Raila Odinga hapa. He's a nice man. He has worked for this country. He has suffered for democracy. And I think his time has reached. Tukiangalia uchaguzi ya mwaka ujao, tafadhali vile ndugu yangu Eugene Wamalwa alisema, muwe mabalozi ya kuleta amani katika nchi yetu. Riri gutigarite thi wa thiku 380 mbere ya bururi utafanĩtie gĩthurano kinene mwaka ukite mweri wa kanana. Gĩtarũ kia Mount Kenya kironania riu nikio kiragucĩrĩria arĩa othe maranyotera gĩturwa gĩa president, niamu thĩinĩ wa mweri ũyũ tu wa mũgwanja hatirĩ ũmwe wao utakinyithĩtie magũrũ gũkũ gĩtarũ-inĩ gĩkĩ akĩarĩra kana kuha mũingĩ wa gĩtarũ gĩkĩ ũkamũnyita mbaru. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma gũkũ itũra-inĩ rĩa Ndaka-inĩ, gũkũ nĩ Gatanga kaunti-inĩ ya Murang'a, njĩtagwo Harun Njoroge wa Maina.